Anya laki din! Agyaman na ka. Adayo dito'y ayan mi, ngam ka gumaamlat tati may borsyo. Ha? No yung pakaamom ko makanyak nga umay ka ita, nagluto ako maiti pangal daw. Saan na, Ellen? Adamot imat ko kasi daan parakin ka. Oh, atoy. Naluto na itan. Anya? Ay na, nagbanglumat tan daytoy abulalo borsyo. Kasla daytoy ti bulalo anay dumdo, maiti panagangot ko. Parakan ka na ita. Sapay lang ko mata magustom ti panaglutok. Simple lang nga panagluto na ita. Saan ko pa'y laang anaramanan nga magusto akong tibang luna. Kasla mabisinak paikit din na nakaangot. Agyaman ak no kasta. Siyak tirumbang nga agyaman kan ka, Borsyo. Agyaman na ka talaga, ah. Si kalhang ti lalaki anang isang put kanyak iti si Daeng. Apay, sino ti bisitam itay anak ko? Ah, ay kwa, ni Borsyo dayjay tatang. Borsyo! Iso ka di dayjay. Di agdagdadon ken ka anagalas ti apelyedo na. Ha? Kanyang aminan tay buwanagan na. Borsyo kinkinod tatang. Ay na! Por Diyos, por Santo, pakanawam! Pakawanem! Tapno ibagakin ka ah. Diyak kaya't dayjay nga agbalin ang manugang no bilang lang. Ipakpakaon na akon. Tatang, anya ka di dayta nga ibagbagayo. Ay, basta! Diyak kaya't dayjay ko naktumay. Apay, no isut agbalin nga asawam. Maayatan ka nga rod iti apelyedo na. Anyan tulangan tinagan mo. Ellen Kinkinod. Kasta? Ay, nagalas sa dinggay. Pakanawang manay. Anya? So ano mabalin? Ibagam kang kuhala. Saanan nga umay dito'y balay, ah? Diyak kaya't dayjay nga agbalin amanugang. Kunakbalan. Lalaki din. Anya? Gapula ang iti apelyedo ni Borsyo. Iso ti makagapo no apay asaan akayat ni tatang mo? When friend. Ay, jak amo man iti dayjay nga ama. Nasingpet-met ni Borsyo. Awan makunakken kwa na. Anya? Kuna ni tatang, no kanu ni Borsyo ti agbalin nga asawa, agbalin to kanu nga Ellen Kinkinod ti apelyedo. Ay na, makakatawa ak man. Ngam anya ngay nga rod. Apelyedo laang dayta. Nagalas kanu adenggen. Anya lakit din. Tinapatag-akit na singpot jay tao. Dayta nga ruti kanayon ko nga ibagaken ni tatang. Ngam, awan latamat. Saan na kanu akayat nga agbalin amanugang ni Borsyo. Gapu iti kinkinod nga apelyedo na. Apay kumaasaan mo akayat dayjay a Borsyo, no kayat met ni Ellen. Ay, oray kayat na. No kunak ajak kayat. Awan maaramidan na kunak tumat. Anya? Nakalalas tinagan na. Kanya kita Borsyo Kinkinod. No istagbaling asawa ta anak ko. Ellen Kinkinod taon tinagan na. Ay, diyak kayat. Anya kalakit din ayan. Katnagan laang mo't dayta. Tinapatag kat nasingpot jay tao. Basta, no kunak ajak kayat. Nagpili ka mo'tan iti agbalin amanugang mo, Manong Hulyo. Sa anak pilay, ngam tila ang jak kayat, ti apelido na akin kinod. Oray mabaakan ti anak ko, ngam ti makiasawa iti kastin ko na, salbagi day. Ay na, nagmayat betan day tapurmam si Kalandaw.
Una na, mapanak man dita balay da Ellen. Mapan ko man sa rungkaran. Anya, kayat mo asawan, ar-armom ni Ellen. Una na, ngamjak pa'y maibaga no adanamnama kan kwa na. Ngamin, saan laeng mo tasyak ti agdatdaton kan kwa na. Ha? Malaksid kanyak, at dapat di agnagan kano iti bursyo. Ah, Iso ajak pa'y masigurado nana. Ala, inak pa'y nana. Parang adda ni Ellen dita balayda. Oh, si kamo gayam, Lando. Ay, uwan tata. Naimbag nga oras yo. Ay kay kastama king ka Nakaumay kamay. Uwan tata. Umay ko kumasarungkaran ni Ellen no adda. Ha? Ay, ni Ellen? Ata! Kasirsirik na laang ijiban niyo. Agdigos ka no kay. Ay kasta ka di. Ala, urayak nga rod tata. Mabit lang. Saludsudeng ka man, Lando. Abay, agdatdaton ka kade, iti anak ko. Ha? Ay, uwan tata. Kasta ka de. Ipapatim baro. Anyat amam, no sikati kayat niya. Ha? Ay, kwa. Ado, te agdatdaton kengwana. Ada pa di awanan bain, abursyo kinod tinagan na. Isun sa dayjay ti kayat ni Ellen. Ngam, diya magkayat. Anya? Nagalas ngamin tinagan na. Diya lang magustuhan. Alangan ki di may. Ano isuda man ti agkatuluyan ket Ellen kinod taon tinagan ti anak ko. Ay, diyak laki di kayat. Ay, tata. Isu nga armam ti anak ko lang daw. Aramidam amin akabailam. Napipiapay tapili daw. Nubilang lang. Ngamunday siya, bursyaw. Kinod anak alas. Salbag. Kaslatay lalaki kwalaeng ti sapsapulan na. Nyalaki din. Kwa, Lando. Pasensya ka lakuman Diyak kayat apasakitan tirik nam. Diyak matla kayat amang namnama ka kanyak. Ha? Awan makunakken ka. Gaputawan met na damag ko asan anasayat nga ugalim. Iso na lang taawan riknakken ka. Anya? Saan ko mangagsaksakit tirik nam kanyak mangkita ka langan iti sabali a babae nga armam. Saan asyak? Ellen. Adda ka din kayan ayat mo? Iso asaan nakakayat? Kasta ka di? Ay, saan nakasta? Awan pa'y kaayan ayat ko, Lando. Kas itinakunak, awan riknakken ka. Nasaysayatan tay ibagak, ngam tay mangnamnama ka iti awan. Apay analpay ti abaga ni Lando apimanaw, Ellen. Ha? Anyat kayat asawan dayjay. Tatang, awan nga rod tirik na kanilandong. Iso nga indiritsukon kenkwana. Anya, kayat mo asawan? Dayjay abursyo kinod ti kaya mo? Iso ana ibagam day takin ni Landong? Anya? Ay nahapaw. Ellen, ibagbagakon king ka. No ni burso ti makatuluyam. Inaldaw ti gubat dito'y balahay kunak tumay. Tatang! He! Dak kayat ni burso apara king ka kunak manan. No di mo kayat nilandaw, ti sabali laangan, ti pangibaw ingam iti panagayat mo. Sana day di aburso, tadak kayat. Anya? Ay lang, bayas. Sumsunggarak tungkal mapanunot ko na yung aborso. Ang lalaki din.
Lakit din aya ti amam, friend. Ay, wen nga ron. Makapasan na ay. Apay ngamin nga iso ti agpili iti lalaki aparakan ka. Day tangarod ti parikot ko italuning. Kayat ko ni Borsyo, gaputan na singpet. Kun nagagat, responsable a lalaki. Tay kunada nga rod, no ay ayatam, ilaban mo. Iso ano ay ayatam ni Borsyo, ilaban mo iti amam. One friend, talaga ada ita ti aramidag. Nasingpet ni Borsyo, komportable ak tunggal iso ti kadwak. Kun nahidumduma ti ragsak amariknak no adda iti abay ko. Basta, saan ko ama explain? Basta, iso ti kayat ko. Madlagayam. Iso akasaritam ti amam. Ibagam day takan kwa na bareng maawatan na ka. Naimbag nga orasyo, tata. Heh! Awan tinaimbag nga oras no sika ti makikita. Sika, Borsya. Ha? No ti panag ko na, kat anda namnamam iti anak ka, nagpitot ka. Ala, idiritsyo kon ken ka. Saan ka akayat para iti anak ko, ha? Maawatam, ha? Tata, Iso pang asim. No kayat mo pa iti agbyag iti napaot, Borsyo. Saan ka nagsubsubli pa iti ta? ha? Mangkita ka laangin iti sa baling arbam. Saan ati anak ko? Angam, tata. Awanan siya doon pa yung ngam. Ah, Heh! Ulit-ulit ka. No kayat mo pa iti agbyag iti napaot. Saan ka nagparparang kanyak? Agtub-tubo talaga ti sarak no bakit kita ka? Tatang, apay akas di matantim pagbagayo ka ni Borsyo. Ha? Taapay, saan mo't adakas ng itimbag-bagak ng kuwana? Imbagak lang mo't tagpaisaw. Anya? Ay, unay kayo matan tatang. Saan kumamat akas taa? Ne, apay, anyat kayat mo asawan. Ni Borsyo at talaga ti kayat mo. Ay na, imbaga akong kinkwana nga awan namnaman na ka. Ken maysa, imbagak pa yan asaan nga agpakpakita ditoy no kayat na pa'y tagbyag itinapaot. Anya lakit din tatang. Kaslamat la animal tinamay anyo ken kuana. Apay, awan aya tirik na namot amasair, gapo itikas dyan ngayong bagbagayo. Nita, isakit na. Ay, basta. Nukunak asaan ko akayat. Saan? Jak kayat apelido na. Akin kinord. Kenang nang runa ajak kayat kinatao na. Anya? Agtub-tubo ti sarak. Tunggal makitak ti panagrupo na rayjay alalaki. Hey! Ang lalaki ken! Awanan, friend. Ha? Anyan kahit mo asawan? Awanan, saan kun ang makontak ni Borsyo? Taapay. Nagsukatan iti number. Kan nag-deactivate mo iti Facebook account. Anya? One friend. Idi na minsan ngamin nga may balay, asarong karan na kuma. Pinagsasawan ni tatang iti agkakasakit sa rita. Iso dayjay, saan mo na nagparparik na kanya? Anya? Ay una yun ti amam. Talaga anapudot ti dara na kinibursyo. Day tangarot ti parikot ko ita. Nakasingsingpat dya tao, ngam naaramid na mo na nagsasawan. Uray ko masaan na akayat. Kat kinasarita na kumamot itinasayaat saan nakasta. Amumatan ti amak. Saan ama kasarita itinasayaat, nang runa no may papan kadagiti lalaki ng agdatdaton kanya. Nang runa kini Borsyo.
Anya agapo, pagbabawyak din naramid ko. Ha? Anya, ay unay kan manong Hulyo. No saan mo akayat jay tao para iti anak mo? Kinasaritam kumamot iti nasayaat. Saan akasta? Anya kasarita kiti nasayaat nga ibagbagamay. No nasayaat ti pan nakisarita, sigurado nga agsubli-subli lat tayo balay. So pinagsasawa ko na. Anya, Imbaga king kwa na, no kayat na pa iti agbyag iti napaot, saan nga umay iti balay? ha? Oh, kita, kit manon alawas asaan ang nagparparang ti loko. Talagang agburburik ti darak no makitkitak. Iso asaanak anak kapagtipay, pinagsasawa ko na. Kahit anya ngay matin ako na ni Ellen iti dayta. Ay kanya pa'y kumangay. Awan na aramidan na. Lalaki din. Uy, aday bagak Anya dayta. Taga dito'y ayan tayo mutlagayan ti kaayan ayat ni Bursyo ita. Ha? Asino? Kan nakamuam iti dayta. Ni Melissa, jay kabatch tayo ngay. Jay anak ni Nana Piring iti sentro. Anya? Naibagan ni Maria Kanyak, idi na minsan, ang nagkaluganan kami iti tricycle, iti ili. Kasta ka di? Kan amom, nakunana pa nga umadanin ti panagkalaysada. Beach wedding ka no. Isu nga ijay Boracay ti venue ti kalaysada. Anya? Talaga gayam abak nang dayjay abursyo kinkinog. Ay, ada bukod na abalay. Ada negosyo na kan ado tilugan na. Pudno dayta, friend. Bak na nga talaga ni Borsyo. Kan kang runaan na. Nasingpet pa'y. Kan responsable ako na. Ay, sayang nga talaga. No saan ko maanapili ti amam, nagswerte ka kumaiti dayjay alalaki. Si ka kumati ikalay sana itan. Ay, sayang! Asino may tinakaamuam iti dayta? Kano iso ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayaw manong Hulyaw. Nagswerte talaga dayjay Maria. Baknang ti mangikalay sa kunkwana. Anya? Talaga gayam abak nang dayjay abursyo kinkinaw. Sayang laeng ta saan ani Ellen ti ikalay sana. Ha? Agasaman, ado gayam ti negosyo na. Ado tilugan na. Ada bukod na abalay. Kan ijay pa'y Boracay ti pakaangayan ti kalaysada. Anya? Ay da. Talagang arab nga da mabalin na iti biyag no kasta. Pala sana na ibagbaga ni Ellen kanyak abak nang dadya abursyo. Nanya, Kano aya ti aldaw ti kalaysada. day tatijak amaw. Ngamkasla ti kunada kat inton umay abulan. First week kano ti jawn. Kasta ka day. Alaman nga ro tagawid akong. Inak ibaga kini Ellen ako mustain na ni Borsyo. Barang addape tinamna mga agbalo ti panunot na. What? Sikan tumag nga minanak ko. Payasan mo nga imbagbaga kanyak abak ng gayam ni Borsyo king kinod. Ha? Tatang? No imbagam ko maidipay ladamo, nga dagayam mabalin na itibiyag. Di saan ko kuma pinagsasawan nga urikin kinod tapilido na. Anya? Eh, anak ko, kumusta ang bangkit eh? Awagam, ibagam akasarita nakakanupay ni tatang ko, kunam. Tatang, nabayagan ngawan komunikasyon mi ka ni Borsyo. Manipod idi pinagsasawan niyo. Kan maysa, alangan kit di mat akong di kumusta aken kwa na. Itan nga umadan iti kalaysada ka ni Maria. Yeah. Nakababain mat ano kasta. No saan ko mga minapasig nga kakadakas timbagbagayo idi kan kwa na. Nalapit asya kumatikayan ayat na ita. Basol yung matlaang tatang. Gapo lang amin iti apelyedo na kasjay tinararamid yo. Pasensya ka kuman anak ko. Saan ko maingami nga amo abak ng gayam? Sana bale, nordan tumanan tiyag daton king ka. Uray pa'y
Kinod tumanan ti apelyido na. Saan ko nga ungtan anak ko? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Oh, si kamad gaya mare. Nagapong ngay. Ay, nagapuak man dyan ni Madam Anita, Mare. Ha? Apan? Nagpalaba man ni Madam Anita? Wan, Mare. Kurtina mat kas kada bedsheet dagiti impalaba na kanya. Ay, naimbag ka pa. Tadaman na ngayap ka nagpalaba. Siya kat awan pa iya. Kunak man no nagpalaba ni Madam Gina kan kay di Sabado. Nagapuak ije balay da itan. Napan ko sinaludsod na nagpalaba. Ngamla ko na nga inton Martes kanulangan. Tabasit pa iti murangga. Kasta ka di? Kat sana bali ata manulaang mat nga aldaw. Parikot ko nga ti pagbayad ko man iti lending ko inton Lunes mare. Iso nga agparparikutak iti kwarta ita. Ha? Namnamaag ngamin nga agpalaban ni Madam Gina ita. Ngamsanot gayam. Ipautang ko langan kan katitangdan ko itay kumare. Ha? Sana bali, ta saan ko pa'y langmat ang masapol. At dati sweldo nila kay ko iti construction. Iso pa'y lang ti aramatan mi. Ay na, agyaman na ka talaga kumare. Agyaman na ka talaga. Sana bali, tanog palaban ni Madam Gina. Kat bayadak asigot ti utang ko gan ka. Thank you. Kasla na bambanong kaan siyang. Ne, si kamat gayam son niya. Ay, nabanugak ka talaga. Oh, napanamaya takas taunay abannog mo. Nagapuak iji balay ni Madam Anita. Napanak na kilabada itay bigat. Nagado ti linabak iso na banugak. Una yan, Mare. Kaslawan ngamin sa bali ang mabalin mo apanggad ang taan ano samti makilablabada. Anya? Apahay, saan aya ang makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada, Mare? Ha? Kasano ko ma, ang makapaibaba iti dayaw kat natalgad mat dayja trabaho. Anya lakit din. No siyak ti makilablabada. Ay na, sigurado akas taunay abain ko. Ha? Angam sa bagay, saan mo nga mo ti agbain? Agpada kayo kanibakla. Ne, sabalin sa motan ti turong ti saritaan, Marison niya. Ibagpagaklang ti pudno, ansyang. Makapaibaba iti dayaw ti kasta at trabaho. Apay akas na ti bagbaga dahi ason niya ken kabakit. Jakman amo dayja babae. Para kano kan kuana kat makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada. Anya? Naku nanapay, ang nagpadaan mi kano kinibakla saan mi kano nga amo ti agbain. Di kiti agyaman, tada na talga da trabaho na akas food server ije ili. Apay anas kan pay lang nga aguyaw. Saan anakaskas daaw lakay? Imalaan na ngay kumano saan nga iti inana. Kas day mo't lang tiugali ni nana muna, nakauyaw. Kunamlano aday pampanakal day tibiyag. Day tangarod kat, naglaing dang agsao kan aguyaw. Ngam awan mat ngarod pakakitaan. Anya lakit din. Kaano nga imbaga ni Sonia day taken ka, mare? Idi na minsan lang ang nasabat ko iti kalsada, Mari. Ay lakit din. Anyangin ko mati nakababay ni ti panakilablabada. Tawanan pa'y na Sonia at yayin. Naglaing nga ron nga agsao, nakauyaw pa'y. Dahil pag kumamat, ng mga opisina. Tapos na ito sir-serpi na nga guyaw-uyaw. Salbag. Bay amon, Mari. Sa bagay, awan makaabak iti tao na pakumbaba.
Ay, pudno day tamari. Isu nga ure, uyaw-uyawon na ti panakilablabada ta. Ayos sila ang. Wen ang, sa nabale, tawan mo ti dakis nga raramidan ta. Marangal na trabaho yon. Anya lakit din. Oh, apay kasta tila nga manakaw. Nagsarita kami ngamin kini boss itay nanang. Kahit anyagay tinagsaritaan yaw anak kaw. Ada ngamin mapukpukaw a 2,000 ije ka ha. Kati itudtudo na giti kakaduak. Siya kanu tinangala. Anya, ay kat imbagam ko asan asika. Imbagak nanang, ngam ipapilit namat. Kat, anya ngay ngarud ita. Ay, nakuna na ngarud nanang, ngaging katapusan la kanun ti panagtrabaho kay restaurant na. Anya, ay kasanuta itaan. Sa dino ti pangalaan ta iti pang inaldaw ta, no kasta maikat kan iti trabaho. Mangsapulaklangan iti sabali nanang. Itapay laang, mangsapulakon, iti kasta, apag isuntuin katapusan. Ay una yan dagita kakaduam, salbag da. Tapay, nakita da si katinagala iti 2,000, ta si katintududa. Husto nanang, sana bali, taado mo ti trabaho ang mabali na pagserkan. Anya lakit din. Amo mare, tunggal lumabas sa kijibalay da Sonya. Adalat tama di balkon da agtugtugaw. Kabayatan ti panagpaypayubyub na ti sigarilyo na. Ha? Kasta ka di, Mari? Wen mare, panagkunak awan trabaho na ita. Ay, wanya agpaiso niya. Idi matkat inaldaw arumrumwar. Naikan siguro iti trabaho na day dyan. Ha? Siguro, at daman na naramid na iti pagtrabahuan na. Anya? Iti nga nagtrabaho iti panganandaan ti ising iti. Isu ana ikat, tanatiliwan ang nagtakaw iti kwarto iti kahada. Ay, wan anya. Ada nga agpaiso ti kastaan ng ngag ko, idi. Katuan mat, agtatakaw tawanan ba'y na babae? Sa aguyaw-uyaw, kat adomat gayam ti pakais-istoryaan na. Anyan laki, idi. Nagpuskol nga ro ti rupa na. Nauyaw, ngam atid tugma ti ima na. Ay, kasjay ti aramid ang nakababain. Salbag! Nakadamagang mat iti day talakay. Naibaga ni Punsyo iti kalman. Iti nagiinom kami iti tersiya na ni Manang Magda. Iso kano ana ikat iti trabaho na. Gaputa na gala iti 2,000 ijay kahada. Kunakon kat, pudno ti atap ni bakla kan kuana. Ha? Mas daaw ni bakla tatunggal lumabas kano ije balayda, kat adalang ije balkondang agsigsigarilyo. Naikat nga ro iti trabaho na. Uyaw-uyawon na kami kini bakla, gapo iti panakilablabada mi. Anya nga ita, mas nakababain pa iti pakais-istoryaan na. Iso nga ro day tate imbaga kini Punsyo. Uray isuda. Kat ado ti saan da akayat nga ugali ni Sonya agraman ti inana. Nakauy-uyaw da, naglaing da nga agdilaw. Uyaw da nga uyaw, nga mas nakababain mo ti aramid da. Dayjay mo't nga ina ni Sonya, ure ammo na abiddo ti anak na, kasla kanunungan na pay. Siyempre, aginada nga road. Nang runa no maipapan iti kwarta, ay kanunungan na talaga, uray saan anasayaat. Anya lagi din. Beshi, agkita tangarod inton malam ijay town ha. Bye. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, anak kaw. Ay, kwa, ti may sa friend kung agtrab-trabaho ijay town. Agsarak kami inton malam ijay magsaysay nanang.
Anyat kayat mo asawan. Kat, anya ngay nga rod nanang, balik sa dating gawi Anya! Anya ngay nga rod, katawan mo't pagtrabahuak. Ijay pa'y lang nanang, kabayatan nga agbirbiro kak, itidaduma trabaho. O sige, adakin ka day sa anak kaw. Gamnay agan-anad kayo itigayam bao nga ibagbagam. Kitain niyaw iti lalaki a pagpapabayadan niyaw. Hoy, ni nanang mat, amang ano ada makangag kada kayo. Anyan talangin ti may bagada. Gumatangak man, Tata Kulas. Anyat gataga masod niya. Gumatangak man iti 50 pieces a face mask. Nay, nagadumat at face mask akat katagam. Ano nga iti nagadua face mask? Anya lakit din aya. Mabalin mat nga ilakwan naklaangan tata. Sana kasta nagadupay lang nga sa ludsudyo. Anya? Di kay payla pagyamanan nga umayak gumatang. Nagadupay lang nga sa ludsudyo. Wala, saan man latan. Kukwam lang day tala ko nga face mask. Inak gumatang ija sa bali at tersena. Ha, salpag ka. Sa dino ti papanam kat rumabiin. Bibiyang mo kumano sa dino ti papanak, ha? Ne, nagunget kan. Damtamagag lang niya. Agunget ka mo. Wah! Agpada kayo lang kanila kay Kulas ang nagado ti sa ludsud na. Asina. Kasano nagpaling nga ado ti sa ludsud ko. Kat may salaang man. Nung sa dino ti papanam ko na kaya. Naka-make up kamot ngamin, iti nakapuspus ko, saka naka-face mask. San una makita ti make up mo? Kat, anya ko maita ti bibiyang mo, ha? Ay, sorry, adi. Napudot nga dangos ti ulo niya. Hay! Di ta kamlaangan. Nasabat ko di kalman ni Sonia nana. Naka-make up mat. Sa dino ti pagtarap-tarbahuan na. Ha? Salsalod-sudag. Ngam nakaungat kat kanya ko. Apay nga ben nga investigador ka aya. Anya? Apay nga ben amasapol nga amwam no sa dinaw ti pagtrab-trabahuan na. Manakibiyang kamay. Oo na yan. Dakas gaya mitantag salsal. Ay, ang salud-sud. Nyam daw ito yung iwatan. Anya! Nyam. Tibabanggan eh. Da kayo nga agina. Na kayo uyaw kayo. Uyawan nyo. Tipan nakilablabada mi kin ni Mari Ansyang. Sa ita, asal salud-sudag lang no sa dinong ti pagtrabahuan na. Makaungat kayo. Nyam da ito eh. Ay basta, it's none of your business. Maawatam! Naimbag man ta saan nakaakinatawaan manan, idinagra na kayo, kumare. Nakaskas daw nga rin kumare. Ay, at damot imot ko iti amureng, anapan ko inala iti ayan ni Madam Juliet. Ni, anda pa'y gayam lalabaan nga imot mo. Imbes akanayon na akatawaan ti panakilablabada ta. Siguro, hindi na adda trabaho na dahi dyan. Saan siguro itan? Nabutawan mo itong trabaho na. Sa dino ngay nga ta ti pagtrab-trabahuan na ita. Tanak ko namot akanayon arumwar iti rabi anak ka make-up. Yaman mo kumare. Sinaludsod ko. Yung kasta unay nga unget na. Uray ti inana. Nakaunget kanya kaya di sinaludsod ko. Oo na yan. Taapay nga ta. Apay dakasan ti agsalsal ay isti agsaludsod ita. Anya laki di. Apay, saan nyo nga amuno sa dino ti pagtrab-trabahuan ni Sonia ita? Bakit? Saan ta saan damot nga ibagalakay? Sinaludsod ni bakla ngam nakaunget dapay kan kuana. Kit no nagsubli iti sigo da trabaho na iti. Anyat kayat mo asawan, Berto.
Aday jay 150. Ay, aday jay magsaysay. Ijay ayan ti pagdisdisplayan dagiti babae ang mabaybayadan. Anya? Nakaamamot iti dayta? Na, kano namin ano analabsan da guryo ang nakadisplay ijay. Ada kadwa na abakla agayem na kano. Anya? Ay unay eh. Isumat lagayam, akasta unay nga unget da no adag salutsod kadakwada. Katuhin, nangro na ti inana. Ay, kapadpada na. Unay ang dadya bakit mo na? Abay mo't nga itultulok na ama pa nagtrabaho ni Sonya iti kasdi a klase ti trabaho. Kaslawan da duma pang gadan naman. Kat, easy money ko naman. Easy money ngam kasukat na mo ti dayaw na. Anya lakit di. Amo kun gayam kumari. Anya ti amumon. Amo kun no sa dino ti pagtrab-trabahuan da jason niya. Ha? Asino ti nakadamagam? Sino pa'y ko ma? Ikaw ti chismoso alakay ko Namin ano kano, anakit kita ti kumpare na nakadisplay iji magsaysay. Ew, ti awanan bain. Anya? O relating bakter amin na dut-dut ko agra. Kundi uyaw nga mayo. Ay, inayan pa ito. Nakaraariyo mga ti trabaho sirik-sirikan da. Ay, inayan. Day tangarod mare. Nasaysaya at pa'y timapan makilablabada ngam timapan agpabayad iti ure asino dita. Agkakwarta laeng. Isumot lagayam makanayon ang sumipnget ti panagruar na. Tagayam, ija magsaysay ti pagdisdisplan na. Hay, salpag babae. Nagmaya laki din adorabon tingiwat da nga gina. Anya laki din. At tao tigat-gatagam si Kasunya. Ni, saan po pailangan nga imbaga tigatangag nga yaw awat yun day tamay sa box of face mask? Ay, kado ka na yun mat nga iso tigat-gatagam. Apo! Ha! Ang hindi di ka pailaan. Di kakit nga awatanan. Tapno at da usaram a face mask yung pagdisdisplayam. Tapno sanda ka ang mailasin na gina tao ya. Ay, aguray panawang kay manlaangit. Ay, sonya ya. Iso matlagayam akas taon na apong tutyo nga agina. No adag salutsod, no sa dinong ti pagtrap-trabahuam. Tagayam, illegal. Anya? Tapno amo man niya. Di pa na kilablabada. Legal at trabaho day dyan. Marangal in Tagalog, you know? Ngamday ta trabaho, amapan agpampabayad iti asino la dita alalaki. Tapno agkakwarta ka lang. Dahil ta, di sana marangal. Mauawatam ti bagbagak. Ay, sardo ka nakman si kaabak la. Ang mga nanyapay ti maaramid ko kan ka. Abay, ti ko na mabutengak. No! Si kakit ti pagbutbut nga kon, salbag ka. Naglaing ka nga guyaw. Karaliyak mo ti trabaho. Ew! Shoo! Nakakadiri kang babae ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanan nga istorya, nga inkam pinaulwan. Sina no sina, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Agsinatan! Di kan kayat! Walang kantis ka babae! Di ka kumamot agpukaw seryo. Agsina manin ti bagbagam? Talagang agsinatan sini. Nauma akon kan ka.
Anya manin ayat ipanggurguraam kanyak. Agin di mo ka pailaang. Naglawag dyan nakita. Anya tinakitam ayala kay. Lalakim ni Ruel. Awanan kayo itibain. Anya, saan ko alalaki ni Ruel? Anya ka din dayta nga ibagbagam. Nakita kayong agsarsarita di parangan. Agasan. Nagmayat tilin na nginyo at agin kinatawa kayo pay. Ay, dayta ka manin ako nak, seryo. Inik ka manin iti sabali akay papanan ti panagsarita mi kan ni Ruel. Amok ang ada relasyon niyaw. Nagdaton mo't idikan ka ni Ruel. Awan relasyon mi kan ni Ruel. Naira na laeng ang nagsabat kami iti paraangan. Di mo kumaikan iti sabali akay papanan. Ulod! Di nakman ulbudan. Lalakim day dyan, Ruel. No imbaga na pisina, won ko na madagusan. Nanang, Nalabos mo't na dya, Sergio. Manangimon launay. jaklatan ikaskaso dayta. Patsak ang makaamiris tumatlaang ni Seryo. Una, ngam nalabos ti panagimon na. Nagsarita kayo laang kin ni Ruel, ipagaropnan alalakay. Nanang, No ibaga naman ng tisina, agwon kan tapno agsina kayawn. nanang, saan aday ta ti solusyon ti problema? Basta jaklatan ikaskaso, ibaga na agsina kami. Ay, no siyak ti sika, isinak adagusan ni Sergio. Sa anak lang agbutang. Nanang, Apay ngay taka lang nga sumangpot dito balay, Zene. Nagapgapwam. napanak ijibalay da nanang, ada ginagarakan ko ana. Apay nga ron ang nagbayag ka. Siguro, nagkita kayo ka ni Ruel niya. Anya? Ay, sabali man ti adda dita panunot mo, Seryo. Apay ko mga agkita kami kan ni Ruel. Anya nga iti amok, nulimod ti panagsinsin narak yo. Adday ta ka manin. Saan man adday ta ti panunutam? Makitak lang agsarita kayo ka ni Ruel. Agsinatan. Anya? Sinamanan ti ibagbagam? Talagang agsinatan. No makita kayo nga agsarita ka ni Ruel. Masaya ta nagsabat ta dito'y paraangan, Ruel. Nay, makapungpungtot ka matan, Seryaw. Talaga makapungpung tutak. No di mo pa'y lasardingan ti asawak. Pagbalinin ka nga alya. Nay, anya ka din dahi tangay bagbagam, Seryaw. Apay nga saksakit tinagam mo kanya ngay. Amok ang adda relasyon nyo kani bakat kaw. Anya? Ay. Awan relasyon may kini bakit mo, Seryaw. Ulbod! Nakita kayo ang nagsarsarita, hindi na minsan ngal daw. Nagmayat tupay tilindangan nyo ang sarsarita. Anya? Hoy! Talagan karwil ah. Isinak ti kararwam no makita kayo pa'y ngagsarita kin di bakit kaw. Anya? Seryo lakay. Sikapay laang ti makaamo dito'y balay, ah. Nay, nakapulas ka man, Jenny. Sa dino ti papanam. Agudo nga iti kanenta. So ako nakasikapay la ti makaamo dito'y balay. Agudo mo nagsarak kayo kan ni Ruel. Ay na, aday ta ka manin seryo. Apay ko mga agsara kami kan ni Ruel. Ay, dahito iti tandaan naman. Iti ka nito ang makita kayo man nga agsarita. Isinakan. Anya? Sa anak ang mabutang amang isinakan ka, Zene. Inakon. Hay, sinamanan ti ibagbagam kanyak. Awan matrelasyon mi kan ni Ruel. Agim imon kalaang iti angin. Tay, dyan ni Zene.
Limad asinurot ko di tsindahan. Paliiwak man ti garaw ti asawak. Amangan no kilat nga kita. Sino di lalaki nga masilagan ko na? Ay, madiday to yan. San lagayam anirwel ti lalaki na? Saan mo't gayam ang lalaki? Hindi ka tumboy. Ay, kunak no lalaki. Pagkitiwanan ba in? Nagmayat tinisong da. Ay, sa bali day to yan. Talaga sa balin. Agsaga na ka. Makaawid kan tulay di balay ah. Paliiwag man mo niya ti aramidin da. Kumusta kan, friend? Nabayag asaan ta nagkita? Ayos lata, friend. Nadama ko ang nagaburot ka kano. Iso ang nabayag asaan ta nagkita. Win, friend. 5 atawan ko ang nagtrabaho iji balasyo tao. Ayun gayam. Kakaisuna nagkita ta. Intabit ag merienda. Sige, friend. May kan, friend. Adamo kapag meriendaan ta. Naimas tiluto da iji ka. Mapantangarudan. Lakay, pasensya kan Nabayaga na ka ng gudong. Amok ah. Sa bali man ang tijar mo Apay ka di manin aya. Agsina talangan. Makauwakan. Anya lakit din aya to'y asawak. Sina manin ti ibagbagam kanyak. Talagang agsinatan. Masaksakit anak. Anya. Apay ko maamasakitan ka, seryo. Apay ka di manin aya. Asino je tumboy a kinasaritam itay ije cindaan. Ha? Amom nga da nakasaritak atumboy ije tsindaan. Wen! Limad asinurot ka ije cindaan. Sana ka nagbidot nga addaman kasinsin narak mo tumboy. Anya lakit din aya, seryo. Parparigadam laang tibagim. Sa bali manan ti agtartaray di ta utak mo. Ang dalakit di relasyon nyo ti dayja tumboy. Awan relasyon mi ka ni Joanna. Kaadalak dayjay idi elementarya. Isubot lagayam ang nagbangbang luka kin nagpapintas ka napan ije cindaan. Tadagayam kasin narak mo tumboy. Ay, nalabusan day ta panagimimon mo. Awan relasyon mi ka ni Joanna. Hoy, dahito iti tandaan naman. Iti kanito aluklok kwenak. Agsinatan! Anya? Nagadumat din tintad mo amakmakan mekin ni nanang mo anak kaw. Ay wun, tatang. Kakaiso na nga da. Ay agyaman kami nga rod, anak kaw. Kukwayon da kita amakmakan. Sana bale, taadupay mo't dito yung balay. Ay uwin kayam. Sa dino tayan ni seryong asawam, yakmat makita dito yung balayaw. Napan iji talon na Nagalas ti ugali tayo yung asawam. Pagimunan na ni Ruel akaruba. Wun nga rod, tatang. Nalabos ti kinaman nangimon na. Nakasaritak iti na minsan ngal daw ni Ruel. Pinangtaan na kanaw. Anya? Pinangtaan ni seryo ni Ruel? Buwain, dahi tamot timbaga kanyak ni Ruel. Saan la kanaw niyagar aramit iti sana nasayat ni Ruel tapatayin kano ni Seryaw. Ay, di lagbain ni seryo. Apay ko mga aramidin na dayta, katawan mo't relasyon mi kan ni Ruel. Mangibabain dahi yung asawam. Amin laki din kat pagimunan na.
Apay aday ito lang tinabati ang makmakan dito balay Zeni. Impadawat ko ti daduma ken ni Tatang. Aniya? Impadawat mo kini tatang dagiti daduma ang makmakan? Wen lakay. Saan na bali? Taaduma ti makmakan dito'y balay. Ramanan damot akan ni Nanang. Saan arumbang nga inikam na tatang iti makmakan? Ni, apay kumasaan kat naganak kumot ida. Oray pa'y! Impag kumano nasaya at damit kanya. Anya lakid din ni Seryo. Agong ungot ka manin ngawan gapgapuna. Anya ngawan tigap-gapuna. Sana nasaya ti trato kanyak dagiti dadakkel mau. Nagsakit ti panagsasauda kanyak. Anya? Ni, di mo kumamot sa unti kasta ah? Awan mo ti sinasauda kontra kan ka. Anya ngawan. Konsintidor na pa'y kiti ah. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Agdadata lang aruden ang makitkita da sa baliter aramida. Kanunungan da pa'y laang. Awan ti sabaling nga araramidak Seryo. Agim imon kalaang iti angin. Agsinatalangan nuluklukwen nak. Sanak amabutang amapukaw ka iti biyag ko. Anya? Ingkala dagiti impadawat mo amakmakan kada tatangkin na ng mau. Anya? Ruel, pasensya kan no pinangtaan na kagayam ni Seryo nga asawak. Nakabut-buteng met ni Siryaw. Ipagarup na nga da relasyon ta. Manangimon ngamin ti asawak. Iso asya kung takit-kit daw iti pamakawan kan ka. Awan ti rumbang kidawam iti pamakawan kanyak. Zina awan met basol mo kanyak. Ruel, Nagsingpit ka kit ding asawa na Ta di mo mapanurot asinaan ti kasya klase ti lalakay. ay na. Aga pa kami laang nusong batak. Iso adyaklatan ikaskaso dagiti ibagbagana. Kaputa awan mo't kinapudno na. Sa bagay. Talaga lang amin anagalas ti ugali ti asawa. Agim imon laang iti angin. Ayan ni sini nga anak ka, Seryaw. Awan dito ibalay. Napanan na. Tsaka mo ah. Saan ka diyan nagpakadakan ka? Saan? Anya nga tanga oras nga agsubli dito'y balayaw. Diyan nga rod ang mau. Awagan man kit diti cellphone na, taadda ibaga. Nagadulakit din nga ibagbagayon. Ibagak lang aron nga awan dito ibalay. Ha? Nalabit anak kisinarak iti lalaki na ni Zeni. Uno saan? Kinasinarak na di tumboy agayem na. Anya? Lalakiro day dyan nga anak yaw. Intun kon, insi na kung teonan ba eh. May saka kadilang dito'y balayo, friend. Adda na panan ni Seryo. Iso asyak lang itati adda dito'y balay, friend. Oh, adto'y friend. Alang nga umday ta pasarabok kan ka. Ha? Ni, chocolate mat lagi to'y, friend. Wen, insangpet ko dagita at chocolate. Tapno maramanamot. Agyaman ang ngarod Sika pa yantiin may dito'y balay. Tapno yawat mo laang kanyak ti chocolate. Awan anyaman na, friend. Sanakmet lang agbayag, tadabit pa panak. Indagas ko lakin ka dagita at chocolate. Sige, friend. Ulitak man ang ti agyaman. Anya tinaramid na dyan tumboy dito balay ah. Adda labi it indagas na, lakay. Anya day tang indagas na. Chocolate. Anya? Sinagutan na ka iti chocolate da dyan tumboy. Pasarabo na kanyak Tanabiit pa nagapo iti abroad. Ay. Di yo man iyalis ti alipospos ko, Zeni. Agdat daton lakit dikin ka da dyan tumboy. Ay, anya kalakit din aya. Ikam manan iti sabali aka ipapanan ti panangitid kanyak ni Joanna iti chocolate. Anya tinaramid yun dito balay. Ah,
Anya ko mga iti sa bali nga inaramid na dito'y balay kat awan met. Indagas na laang dayta chocolate. Anya ti naramid yung kunak. Di ka ko maagpungtot Awan ti dakas nga inaramid mi ka ni Joanna. Ulbod! Agsi na talangan. Agsi naman ti bagbagam. Talaga mo. Anya nga iti amok nga inaramid yung. Isong agsi na talangan. Saan ko mamot aday ti bagam kanyak seryo? Saan ta nga agsi na? Gaputa awan mo't madi nga aramidat. Balang kantis ka babae. Nakatalikudak latbit. Gulgulipan na ka. Lakay, agpukpukaw manin ni Siryaw amanugang ta. Apay ka numanin aya. Nalabit nga agim imon manin iti angain. Lima basak ngamin itay ijay balay da. Aglablabusin tayo dyan Siryaw. Awan lakit agong ungay. Wan nga raw lakay. Siyak pa yun ti maumay ti kasjay nga ugali na. Nagalas ti ugali tayo dyan manugang tabakait. Puor ti kararwa ti anak ta. Agsi na talangan. Gapot alok-lokwen nakla ang sini. Saan ka aluklukwan, seryo? Talaga nga awan madi nga aramidak. Si kalaang ti agpampanunot iti kasta. Naumakon. Agsi na tan! O sige, agsinata nga rodan no dayta ti kayat mo. Anya? Mayat ka nga agsi na tan. Wan, seryo. Total, kanayon mo matlang nga ibaga dayta. Nga agsinatan. O, di agsinata nga rodan. Anya? Ay kwa. Saan tagayam nga agsi na? Jacket nga agsi na tabagit. Agsinatan. Dayta mati kanayon mo nga ibaga kanyak. Kun kunakla nga agsi na ta. Pangbutbutong ka lang kan kaday jay. Pakawanan na agsi na eh. Basta agsinatan, tan na umaakmatan iti ugalim, seryo. Sina, no sina. Isa na. Jak kayat ti makisinakan ka. Kun kunak lang, akayat ka nga isina. Bakay. Anya laki dain. Daitan tumag nga may Siryaw. Anya nga ita. Ni bakit mo ti makisinakin ka. Anya laki dain. Ala, papagayam. Titan tinagpatinggaan ti may sapay apakasiritaan iti biyag. Nga intay pinaulwan. Sina no sina. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.